Asusov TUF Gaming pod brand predstavlja nešto nižu klasu proizvoda, takozvanog premium segmenta, koje za razliku od ROG Strix proizvoda krasi nešto umereniji dizajn, ali i cena koja u teoriji ne odstupa previše od referentne. Ja ću vas danas upoznati sa TUF Gaming verzijom Nvidia RTX 3070 čipa, tako što ću vam predstaviti par razlika u odnosu na ROG Strix koje sam ja zapazio. A naravno ubacit ćemo je i u onu istu mašinu kao i njenog RX 6800 konkurenta i vidjeti kako se ove dve karte ponašaju u direktnom obračunu. Nekoliko stvari koje sam ja odmah primetio samo gledajući ovu kartu tiču se pre svega hladnjaka, koji je nešto manjih dimenzija u odnosu na Strix karticu i na primjer koristi tek 5 toplovodnih cevi u odnosu na 7 koliko ih možemo pronaći na Strix seriji kartica. Ovo je dosta interesantno vidjeti na ovoj RTX karti budući da joj je TDP dosta sličan onom na RX 6800. Zagledajući je malo detaljnije, uočio sam i da na TUF karti fali specijalni metalni okvir koji Asus na Strix kartama koristi za sprečavanje takozvanog savijanja PCB-a. I jednom kada ovu kartu i ugradite u vašu konfiguraciju, vidjet ćete da zaista postoji blagi pad na pozadinskoj sekciji. ARGB je i dalje prisutan, doduše tek na ovoj maloj sekciji sa TUF logom koja u radu izgleda vrlo lepo, a moram izdvojiti i činjenicu da je i bez prethodnog boravka u ovom buildu karta već pri prvom uključivanju automatski uskladila Aura Sync sa matičnom pločom i instaliranim RAM modulima. Ista stvar se desila i sa 6800 ROG Strix modelom i ovo kao sitnica koju drugi proizvođači po pravilu uvek previde ima veliki plus kod mene. Jedna vrlo pozitivna stvar koju sam zapazio je ta da Asus na TUF kartama zadržava super kvalitetne aksijalne ventilatore, koji su na ovakvim jačim modelima obično postavljeni tako da se dva spoljašnja vrte u istom smeru, dok na primjer srednji, pored većeg broja lopatica, ima i potpuno obrnutu orijentaciju. Ovo za cilj ima smanjenje turbulencije kod protoka vazduha kroz samu kartu, pa ujedno smanjuje i buku tokom rada. RTX 3070 TUF Gaming se u unutrašnjosti ipak ne može pohvaliti identičnim tretmanom, kao kod jače serije, pa se tako za regulaciju voltaže koristi 10-fazni on-semi kontroler koji je ipak malo nižeg ranga od premium rectifier kontrolera u višoj klasi. Sve to u potpunosti razumljivo i svejedno predstavlja pozitivan pomak na bolje, jer je primetno da ova nova TUF Gaming serija u nekim instancama čak prevazilazi i starije premium modele. Kako bi najavljeno poređenje karti na testu bilo što merodavnije, RTX 3070 sam ugradio u identičnu mašinu sa vodom hlađenim Ryzen 7 5800X procesorom, B450 Strix F Gaming pločom, 16 GB G.Skill radne memorije na 3600 MHz pri CL16 latencijama i naravno sa istim onim ROG Strix napajanjem od 750 W zasnovanim na Seasonic dizajnu. Dakle, mašina iz snova, samo sada krojena za ljubitelje zelenog tima. Redosled testova će biti isti, a rezultate poređenja ćemo zajedno prokomentarisati počevši sa onim koje sam izmerio u Witcher trojici. Zapamtite, sve je testirano na identičnoj mašini sa najsvežijim drajverima za obe karte i ovo je poželjno ovako raditi budući da nudi najmerodavniji prikaz realnog odnosa snaga. Radeon RX 6800 bukvalno briše pod sa 3070-kom u ovoj igri na obe rezolucije. Međutim, kada pređemo na Cyberpunk, razlike gotovo da i nema. Radeon će na 4K rezoluciji biti jedva primetno fluidniji, ali obe karte bi definitivno trebalo izbjegavati ovaj setting. Ono što ovdje ide u korist GeForce karti je što Cyberpunk nema Ray Tracing podršku na Radeonima. Ja sam na Full HD rezoluciji isprobao ova Ray Tracing podešavanja i sa DLSS-om postavljenim na balans dobio prosek od oko 69 sličica, dok je bez DLSS algoritama scalinga ova 3070 karta nudila prosječnih 38 sličica. Iako sama tehnologija ovdje nije toliko napadna, postoje sitnice koje vas nekako više uvlače u atmosferu Night City-a. Sve mi se čini do duše da će tek neka naredna RTX generacija moći pokrenuti ovu igru onako kako bogovi gaminga zapovedaju. Vratimo li se onim normalno optimizovanim naslovima poput Far Cry 5, vidjet ćemo ponovo da RTX 3070 zaostaje po broju prosječnih sličica prikazanih na obe testirane rezolucije. Assassin's Creed Valhalla također ponovo pokazuje istu stvar,
RTX 3070 ima sasvim dobre rezultate, ali je RX 6800 dosta bolja, pogotovo na 1440p rezoluciji. I onda dolazimo do Dirt petice koji uvek nekako uspe da ponudi čudne rezultate. RTX 3070 odnosi pobedu na nižoj rezoluciji, ali zato Radeon odmah obrće situaciju u svoju korist pri 4K gamingu. Horizon Zero Dawn u oba testa ne pokazuje neke konkretne afinitete kao ovim grafičkim čipovima, imali GeForce ili Radeon, njemu je totalno svejedno. Radeon dobija tek simboličnu prednost u ovoj igri. Red Dead Redemption 2 ipak više voli Radeon kartu u ovom slučaju, pogotovo u 4K rezoluciji gde zamalo dostiže magičnih 60 sličica, dok 3070 ipak ostaje na tek 50-ak. I konačno stižemo do Tomb Raider naslova gde sam, ako se sjećate, pravio poređenja normalnih i ray tracovanih rezultata i ovu igru nekako smatram najmerodavnijom za test jer developeri u jednakom maniru koriste i vrše implementaciju specifičnih Nvidia i AMD instrukcija, tako da sama igra nije naklonjena ni jednom taboru. U standardnim testovima naravno pobeđuje Radeon sa vrlo ubedljivom razlikom, ali kada dođemo do ray tracovanih performansi, tada 3070 dobija Radeon kartu na nižoj rezoluciji i potpuno se izjednačavaju na višoj, što je još zanimljivije. Dakle, kao što ste vidjeli, gaming performanse su veoma šarolike, ali treba imati u vidu i to da je u teoriji Radeon karta lansirana sa oko $80 višom cenom, što je nekih 16% skuplje. Dakle, ovo nikada nisu ni bili čipovi sa identičnom cenom. E sad, na kraju dolazimo i do meni bar najzanimljivijeg poređenja sa Strix kartom, koja je lestvicu podigla na jedan zaista nedostižan nivo. Imati kartu koja na punom opterećenju konstantno zadržava boost takt od oko 2 GHz i pritom to sve postiže sa temperaturama od samo 64 stepena Celzijusa kao maksimumom je san snova svakog gamera. Međutim, kada tu kartu stavimo pored RX 6800 ROG Strix karte koja ima 30 W viši TDP i u proseku na 600 do 800 obrtaja manje nudi 11 do 13 stepeni nižu temperaturu, onda ova TUF karta deluje kao dosta slabiji model, što je zaista čudno. Sjetimo se samo situacije gdje je čak i prethodna Radeon generacija imala ogromnih problema sa hotspot temperaturama. Samo kod mene je bilo bar 10-ak različitih testova na kanalu gdje smo tražili najbolji i najhladniji model. TUF model je isto tako u ovim testovima često dobacivao i do 1900 obrtaja pod punim opterećenjem, ali i ostajao na solidno višim obrtajima u proseku, što je rezultovalo pojavom akustičnog šuma koji se jasno mogao čuti kada je računar na nekih 50 cm udaljen na radnom stolu. Samo zbog ovih zapažanja, u direktnom poređenju ta dva modela, TUF Gaming od mene može dobiti tek Gold nagradu, jer je prema svim kriterijumima gamerske karte idealan za većinu današnjih korisnika, ali kada ga stavite na crtu PC Master Race ROG Strix modelu koji je u ovoj generaciji karti bukvalno obrnuo igricu, tek tada se jasno vidi u čemu se krije konkretna razlika između ove dve klase kartica. Dobro poznati sponzor U2Key se vratio na kanal sa novom i verovatno i najboljom ponudom do sada. Za vas su pripremili i potpuno novi kod sa popustom, dovoljno je prilikom kupovine Windows 10 Pro verzije u checkout korpi ukucati VL i dobijate 38% popusta na ovaj najtraženiji artikal. Proširena je i ponuda softverskih paketa na sajtu, a na sve njih možete dobiti 18% popusta uz VLA kupon kod. Pa tako Office 2016 ide za laganih $27, Windows 10 Home za $12, a najsvežiji Office 2019 Pro za oko $45. Za sve ove transakcije potreban vam je PayPal, što je ujedno i najsigurniji način plaćanja. Ja konkretno ovaj sajt koristim za sve klijentske konfiguracije i sve buildove koje gledate na mom kanalu i ne bih ga preporučivao da nije pouzdan.